Wake up, Johnny. Wake up. You're in a dream. You need to wake up to reality. Johnny, 谁进呢？谁进入？各自鸟各自跟不说呢？各自按不说的各自把路了谁把没路做了咯？看到去进呢，看到呀不说是，各自那个路了谁呀太了谁呀开明了咯？你当个是 She scammed you. Period. She used you. That's all. They call it a love scam. ตลางเกลูนั่นน่ะนึกตลางก็หัตานึกลูกก็เห็นเลยก็ชิหัตานึกยาก็ตกปูแม้ตุชิโยออนไลน์เลยสองเห็นเลยจอนี่เลยเป็นมุชโตนอกคอยคือหัตาชิโยออนไลน์นึกยาตลังชีน่ะชิโยออนไลน์ปวดเชนนั่นน่ะเป็นมุชโตปูตโลแล้วชิโตนอตโลน่ะand ก็จะหัตานึกก็ตกปูนี่ยันนี่หรือเตเชชอนี่ยันนี่เตเชตือเลยโล and you fell for this online love scam okay there is no ifs ands or buts a scam is a scam and she got you good จิตสมสารตายติอุติโนเอกุนิทะเลตจดตก็ขอนอยากเก็ตลาซ okay Take this and learn from it and never get scammed again. อย่าเกิดตัวรองเจ็บก็อย่าชิมาสแกมแล้วก็ชิมาตลางหรือฉันสินะไม่ชาตาไม่ชิญญากูฮัลมิกาโนนายะกูชิฮัลมิกาฮัลมันตะกอนจอห์นนี่ญญาฮัลมิกานะเจกูฮาลมิกาตุนจอห์นนี่นะแต่ชิกูมาเล็ดใช้เลยกูใช้ตัวตุนโมเชปั้นปอตอลิตุมงแล้วยาลิตุมงปอยนึจูเตลกูหาโนเอคือยาปั้นตอปอหะนะโอเค Johnny ก็ตอตลางเลยนะ just scammers โนนะจะตลางโนนะป้นถาจะต้นหินจงเลยก็ตลางนะป้นถาเตตุลเล่าเลยป้นถาจะเล่าตลางป้นถาเตตัวคือมอมงเก่งตลางป้นถาเตตุจงเลยก็เลยจะต้นหินจงเลยก็ตลางฮะjust scammers เลยจัดลานะปวเพงนะวิเลยจานสลัดลางตุลาวปวลัวปวจงเก้าเนี่ยเจปวลางจะเหล่ามุนยาปวลางตาปวยลูจะเหล่านะตุลาวนะตุลาวคือ lonely นะตุลาวคือนี่นี่อีเลงเลยนี่สันตาว companion นี่สันตาวอีตุนดูนี่นะจะเหล่าในจงตลานะเจจัดลานะ just scammers เนาะยาโลหัตตาปอยาโล take care ตุลาวเนาะปอยาโลดูตุลาวเนาะญาปอโลโมเกลูตตุลาวเนาะก็ชิญานั่นน่ะแต่โลลุตลางซะซาสิตลางซะแล้วลุตลางก็ตุลาวโมชานะเจตลางดาวหันดาวตลางเดนเดเจตุลาวเนาะตุปองเลยเปล่าเจ้าชิเจ้าผ่านตุ scammer ตุตลางเนาะนะเจตุตลางเนาะลุชาญงมันต่อยนะอย่าไปสลับปวดตาแต่ตัวลอยคือมองต่อนี่ตัวลุ่นจะชั้นหัวนะต่อเช่นนู้นตัวลุ่นชิโตเลยเจอย่าขอนซื้อมีแกลมตัวอย่างมองลมตัวอย่างมีแกลมตัวอย่างตุลางเกลุ่นเลยโน่นนะ just scammers โน่นนะพอชิตลางตัวมองเกงชิฮอตัวมอตัวนะจงเลยนึกตั้งเกจชาเลยนะแต่ชิตัว scammers โน่นมาปวดชี้เห็นเลยนี่ตลางก็ตัวมอนันเจนิกเลยตลางก็ตัวมอนันจงชาก็ตัวมอนันจิตสัตตังเกจชาแต่อินุตัวมอนันอย่างนี้ตัวมอจงเจเอาตัวเลยมามันจินดุนจิตเตก็ชิญญานี่ตลางแต่ก็ตัวมอละกุยสังลุ take care ก็สังลุดูก็ญาเอก็สัญญาชาโน่นน่ะเจนเดมองเจนี่ตลางตัวมอนันหัตตาก็อีเชนเบงก็แค่ฮะแล้วอีชิโยฮะแล้วก็จอห์นนี่เอาตัวชิโยเนาะเอ็นนี่ทะเลปันตัวตัวมอนเดตัวเอาตัวลูเชร์เลยตัวเอาตัวลูชิโตตัวเบงก็แค่เนาะโลก็จะญาเลยกูจะญาก็เลยนะเจ
ตัวน่ะตลาดน่ะตัวสแกมนั่นมาทุตัวเนี่ยกูมอได้อย่างเงี้ยตันทอจีอย่ามัวอินุตัวมอเลยมาใช้อย่างเงี้ยโอ้จำไปต่างโลนี่เลยมานี่เจอแต่โอ้กูจะตลาดโลตัวน่ะสแกมเนาะอย่าอีตัวสแกมสิโลนะเจสแกนเนี่ยตัวปลุกกันเลยจะตัวนี้มอเนี่ยตัวมอนะตั้งเกจชาเลยนะละนี่จะเนี่ยจิตตังเลยฮะน่ะจะน่ะสแกมเนี่ยชิคเจุงตัวละฮะละชัดสินชาจะตัวเนี่ยกูจงรถตลาดน่ะจะถอดตัวมอเนี่ยจะเนี่ยตาจะนี่จะมองยันได้ซิเพลงเนี่ยจะสแกมเนาะน่ะปุ๊บชิคจุงตัวละเอ็นจอนี่ก็น่ะก็ตัวสแกมเนี่ยตลาดก็เลยจ้ะนี่จอก็ตลาดน่ะนี่จอลุเชียตลาดก็vì ta thọ ai sang cái một trong lọt tế lên từ nữa lênตัวnàyมีcả từ有包主个呢lên từ有sáng lưu主个呢nàyมีcảเลยbộ sáng lưu chủ个nope chỉ muốn nên cho nên nobody knows about you ít tuมีcả từ tu chỉ bao chủ个nè mongมีcả tu chỉ kể chủ个nèมีcả lưu làมีcả lấy là giờ mà tụi này mi cả này tụi này từ chỉ có kể chú cơ chỉ có sáng lúc chú cơ nó nè Johnny no one don't believe this fantasy chế thầu tụi bọt lưu là bỏ mẹ chúa nó hạt ta nên lúc cơ cần chênh có fantasy nó nè you believe in this fantasy cần chênh như chú kết là nè ít tụi bù mi cả sáng lúc chú cơ giờ kiếm bảo số nè Like I say, this is a fantasy. This is make-believe. This is a scam, okay? The sooner you understand this, the better you be. It's how that you got to know it. Got to live pan to God, na. Go hata, got to scam, na. Got to put lula put me, na. Ni bu got no draw to tell you easily, all he paying do, na. I come out at me, don't down this, ma. Got so chew online, I got on draw, na. Niบุก็เจนิสเลตัวติตังก็นี่ต้นฉาก็ให้นี่ตัวพงอยู่ทุกก็นั่นมาขณะเจยังนี่ตัวจ่อก็มานี่ตัวชอก็มานี่ตัวโอก็ตัวลูนี่ทะเลตัวใช่ก็ไอ้ก็ทะเลหาจะเป้แต่ก็ฉาตัวตัวลูเลยไม่ตัวตัวนี้ special เนี่ยก็รู้ไลฟ์นั่นน่ะก็มายิงสดๆเลยวิดีโอมาก็มองเกี่ยวกับตาก็ตัดสินต่อการก็ยังหาจุดไปหาตากูไม่ตัวต้นนี้คือลูกกูเลยนั่นแหละทำไมก็หาจุดไปก็ตัวสแกมนั่นแหละนี่จอก็เขา vulnerability เนาะ use against you ก็จะเกิดจองดูเนาะนี่แหละว่าจะตัวใช้กันน่ะก็กันจริงๆเนาะก็พูดเลยว่าก็ปตัดสันสุเลยเนาะมาก็ปตัดปูลุเชียนี่สีกันนั่นแหละShe played you, Johnny. She took your vulnerability and used it to set up this scam, to scam you. She knows your condition and the situation you're in. Ni palka jonjon. Ni palta toni tsaika hei. Ni palta toni tsaika le jam. Name blah panka bole jam. Pemong tsaika ha panka le jam. Te no ni paltan tar.She knows everything. Nipalta to got to sister con lo nè là ya got to point you or got ya point in blow like got ya point you. She set herself up to be your lover. Ni tlanta ni yoka ni oka to ko pu. A metale she yo online na page bao zu ku tu chpao ta mo te ya she yo online no hana ku la research na ha o yo online nó mà tôi nên sử online cơ là có thể sử bé mong cho nó rồi na online nè sử online bột ta ít sa mà ta cứ ít sa mà ta chúa sử online nó nè chỉ có khó sử online nó chỉ nó bé sa là bao ta nó lúc trước nó ya chúa sử cái thuộc của pu là cái thuộc lưu đấy là nên chú cái thằng số nút số malo đó là cái hả vì ta nên chạy in chỉ có bao chế cái chỉ nữa nè có trong này tung chế cứ mang bé là nè tung bé thì cho cái khoản giao lại có yang nên tung chế nhà chế cũ nên sao lại được cái thằng số nút số mò của cái tổ kết trong này xưa là nên ô tô hậu nữa chỉ bu cái chỉ nếu một cái cho rồi số
e talen tu ka tha du te tamo e sampau she ka salen chan to ni en ka ma na nu hata ka lu ni sin no pia ni ya ta ni lu ka la sin no ma e me tale mo tsu ke na tsi la ya tsu ke phon yi ru zhong no na e kan jin jin ni to kan no na kan no ma ya I ka ni mo cha ka e ka sa chi chi tlia ke me tale shi yo online zimo ke ni tale hata ko me share bank account metal mo me alambe charter ilum bank shi to account kana khaka khai pe kana ku pa na ko ta she kana ka khana falling in love with her or getting just help just like a couple right we share the same one bank account so I know it sounds kind of weird but that's how I felt so kana ku pa na kana ka kha pe ta me alin share itum bank account na thonon da thonon ni chale mo ka chanya tu tan tho she cleaned out your bank account bro she did a job on you ya ta ya ni set I ka GoFundMe account to ko na chanya na to bo le cha ku sa man che ka GoFundMe na man che to le ko pan to nen go pan ye na ya ni set na che ni to khanya no chanya cha phon yin bla pan ka ne ya le cha ku sa ta te jan to le ko pa ha pe mo chanya pe pan ka ne ku sa ta che la ta mo ko pa na mo estimate ko pa ha cha mo pan bla pan GoFundMe nya le pe cho ta pan ye ne ya mo hal no so pe cho ta pan chi cho pan e hata ko chanya no na ko mo cho to lum bank account no na e kan jin chen ka to ko pu online no che ko mo ni lum be chon du ka lo ha che lu account no me online le la me share account no che me khanya ko khanya mo le chang le ni pu tao tan tho ni thu tao tan tho e nu no ni chale thu tan tho le che she scammed you she scammed all of us because we help you ni chale o kho le no mo ka chanya thu tan tho le che ni tlang tao pe chule so tu le ko ha Johnny, this is a very expensive lesson. No che ke tai ke ma. Tao ke bachelor degree to tsu ke tla na. She played you like a ball. Ka jong lum ba nin ja is na nin ja chu to. Oh, ka cha ta. Ka jan si to ni ha. Ka jan tao si to ni ha. You want closure, you want excuses that maybe something happened and she couldn't come to you that day. Come on, Johnny, wise up. Wise up. She is a scammer. Ka chin ta ke sa ta te ja mo tlan chi ni sale to choch to ka nun da. Chi mo len da ran Johnny, tu no to scammer na, okay? Scammer. Ta chi no ni la. Shani tu ka janya tam bi cheo, pe chi pa kho chen ko ta shi. Tele ku sama te ja ni tu ni ku to ka le pe cho pa nyan du la ye na. But look at the bright side, Johnny. Kana che shai to khoi ku jong ma ya. Shong ha pe la kan do hin le. Do jong do pe la kan do hin le. It's a nu no ka chanya pon tan tha le la. Chin cho piki na. Today you lost everything, but tomorrow is still there. Piki chin yo ha na. E o you tu ta sama, o you tu ta si che ka yin mo tao se. Bet you not that come ka tu YouTube password cho tu pot la no ha no lai. Mo ka tu password change na. Che nin kan start to hole. Ka tu AdSense account, change your AdSense account to your new bank account. Mo o tu bank account cha. E mo ka tu AdSense account che lu to tu bank account da. Ko tu pot la no sa pu sa pao chu. Thọ từ cái bảo tao cái từ password cho cái trên YouTube, ha bảo tao cái từ AdSense cho cái từ bank account chat che cái lì từ po scammer từ po tlano na. And Johnny, block this scammer from your life. Burn her pictures. Ka money chat lo lại của ta na. Money block from Facebook. Lo sai ni block ka on đây le lo. Ta shi chiu cha money lại của ta. Money remove her from your mind. Remove her from your memory. San you te lu kan je que
ni ha to cái ta mo ni cho jun da na ha ta che cho jun na te lu cái khang shi de tu te ta mo ni ha to cái lu plan se mo sa ta cái ni tun je na e ni mo ka cha to jun jong le ni chu to act consider it acting ni act ni to actress ni là ô te cái plan de cho cái pu e cho cái lúc sáng mò cái lúc này nữa ni nu tao có nè chỉ ni chủ tao làm tên nó cái nên change cái thale your new online no that's the whole point, that's the whole setup. The setup is to marry you online and me thale cái thale change new cái thale mua cái khoản bank account on be ha nè that's the whole setup. Chỉ thầu ni nhớ cái khoản bank account chỉ ni thu cái nhà tan thọ chứ ha chỉ hala pe ni bao ta ni mo ka lum bank account clean out la na she cleaned your bank account ka chi chon nya nya ka lum bank account la na che chale tu nu no pia nu no la na mo ni shi ka tang che ni mo ka pa che thong ki nya se che fan to yang ton de na i o li tu la ya xiang yi li tu la ya i xiong tu i o xiong tu ton de no na ni cho phơi scammers chỉ như tôi làm cái gì vì ta bố một cái sòng bê chè nè bố một cái chữ chè bố một cái mày chè nè cái lần bê mà như nhau lắp lòng cho tí bố ít còn đợi từ lâu bố ta Johnny hơi nó mới ít tụi tôi này rong lại ít tụi tôi này chín chè nó mà chín chè bị chè nó mà vậy hắn mà cái sao chia nó của hắn là của bố hắn sẽ bố ta cái chín chè nó nè bố chuyện tôi làm cái ja o ja pe ja plau nè những cái chỉ tao nè ok hồ hạt tay cái tao ja nó chứ cái chỉ mang làm gì lại Johnny ok hai người cái nó nè you gotta wise up move on become a serious YouTuber and that is your future upload videos đào lên đào tao upload all cái videos all YouTube mà cho YouTube cho videos còn đào lên đào tao chứ cái gì muốn nói mà hậu mà ok à bên môn này just scammers nó mà một trong hiện lại á just love scam cái kiểu trên Johnny này hatta lu có hình giờ có online lên nó này trên Johnny này muốn đau hiểu cho nó hả mấy cho hùa cho honey spot scammers nè honey spot scammers mà mostly mà scam or hạt su nhà sẽ là hạt su phèn cho mà hạt su là cứ cho cryptocurrency nè giờ mình nói cryptocurrency là linh tinh gồm một cryptocurrency chứ chủ cái nè sản lệ chỉ ta mấy sai chỉ mang plan nè cryptocurrency is bad news okay chỉ ta nè san chen cryptocurrency san chen cho love scam nè bên mong sai chỉ mang plan nè bye